Teko maneh lur. Wes, mlayu le saiki. Lava euy. Hati-hati, saya temor, saya baba, curah kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami butuh bantuan, kami butuh evakuasi. Kami warga Curah Koboan, semuanya berkumpul di masjid. Tolong tim evakuasi, kami mohon langsung di masjid ini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ayo rek, ayo dulur bonek Semeru, bantuin lur, Curah Koboan lur, konongken Semeru lur, ayo lur, iki lur. Parah lur, ayo tolong. Oke, saudara yang dek ono sing iso nulung Lumajang Curah Koboan. Please rek. Ayo rek. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.